Dragi naši građevinari, svi znamo da nije svejedno kad je u pitanju debljina. Ako neko zna o debljini, to ste vi, direktore. Znači, termoizolacija. Ljeto kao u rerni, zimi kao u hladnjači. Kad nije debeo, tanji je samo novčanik. Kad birate termopanele, ne štedite na debljini. Računi za grijanje i hlađenje tako mali da možete da ih uokvirite. I zapamtite, deblje nije samo bolje, deblje je i pametnije. Direktore, meni je deblje bolje. Ma ne da tebe direktor nikome. Deblje je bolje. Energy Shield za vašu halu i vaš džep. Alternativa? Nema alternativu. Deblje je bolje.